Ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi ni by'agaciro, komeza uzajye dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Njye uri kumva nitwa Ikwishimwe Emmanuel, kora subscribe hatazagira inkuru nimwe izajya igucika, ndetse ndi hano nkubwire amakuru ari kugenda azamuka mu ntambara ari kubera mu gihugu cya Ukraine ihuje ibihugu byombi, no kuvuga Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Umuryango w'abibumbye watangaje ko abarenga miliyoni imwe n'igice bamaze guhunga igihugu cya Ukraine kiri mu ntambara n'igihugu cy'Uburusiya. No kuvuga ko kuva intambara yatangira, kuva Uburusiya bwakwinjira mu gihugu cya Ukraine hashize iminsi 11, abamaze guhunga iki gihugu bamaze kugera kuri miliyoni imwe n'igice. Benshi mu bari guhunga n'abana ndetse n'abagore, kubera ko abagabo bangiwe guhunga kugira ngo bafashe igihugu cyabo kurwanya Abarusiya. Umubare w'abari gupfa kandi nawo ukomeje kuzamuka cyane, kubera ko ku munsi w'ejo ababarerwa muri 331 nibo bari bamaze gutangazwa ko bamaze guhitanwa n'iyi ntambara. Ikinyamakuru gikomeye cyane kandi cya CNN nacyo cyamaze kuvuga ko kigiye kureka gukorera mu gihugu cy'Abarusiya kubera ibikorwa bibi cyane by'intambara gikomeje gukorera muri Ukraine. Ibi byatangajwe n'umunyamakuru wa CNN. Uyu munsi turi ku itariki 6 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022, n'umunsi wa 11 w'iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Ikaze mu makuru ari kugenda azamuka kuri iyi ntambara. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yongeye guhamagara Vladimir Putin w'Uburusiya kuri telefone nyuma y'iminsi mike n'ubundi bavuganye, kuko ku munsi wo kuwa kane w'icyumweru gishize Vladimir Putin yari yamuhamagaye ndetse bagirana ikiganiro kirekire cyane cyamaze iminota 90 cyangwa isaha n'iminota 30. Uyu munsi nabwo bavuganye kuri telefone, ariko uyu munsi ni Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa wari wahamagaye Putin, aho bagiranye ikiganiro cyamaze isaha n'iminota 45. Ubwashize kandi nyine kuwa kane bari baganiriye n'ubundi ku ntambara Abarusiya bashoje kuri Ukraine, ndetse banareba icyakorwa kugira ngo iyi ntambara ihagarare, ndetse banaganira niba hashobora kuba haba ibiganiro bya diplomasi hanyuma hakaba kumvikana intambara igahagarara. Gusa icyo gihe ntabwo byagenze neza, kubera ko Emmanuel Macron yatangaje ko Vladimir Putin perezida w'Uburusiya yamubwiye ko atazigera ahagarika intambara, ndetse kandi perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko isi igomba kwitega kubona ibindi bintu bikomeye kuko Abarusiya bakajije umurego. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa kandi yabwiye Putin ko ntadahagarika intambara bizarangira igihugu cye isi yose igishyize mu kato, kandi bakanagerwaho n'ibihano bikarishye bizamara n'igihe kirekire. Icyo gihe bavuganye iminota 90 nk'uko nabikubwiye, ni ukuvuga isaha n'iminota 30, ariko mu kiganiro cy'uyu munsi bagiranye cyamaze isaha n'iminota 45, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye Vladimir Putin w'Uburusiya ndetse n'ingabo ze ko bareka uruganda bari batatse rwa nucleaire cyangwa se nuclear power plant bari batatse mu minsi yashize, ubu ruri no mu maboko y'ingabo z'Abarusiya. Yamusabye ko bareka urwo ruganda rubyaza ingufu za nucleaire mo umuriro w'amashanyarazi. Hanyuma kandi perezida Emmanuel Macron yasabye perezida w'Uburusiya Vladimir Putin muri icyo kiganiro bagiranye ko bareka kurasa ku baturage, nubwo ibingibi Vladimir Putin yabihakanye, ndetse akanahakana ko bashakaga guturitsa ururiya ruganda rwitwa Zaporizhzhia nuclear power plant. Igihugu cya Ukraine cyari cyatangaje ko Abarusiya bashatse kuruturitsa. Mu yandi makuru kandi akomeje kuzamuka mu binyamakuru mpuzamahanga, nuko nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zitazigera zohereza abasirikari bazo muri Ukraine, batangaje ko ahubwo bari mu biganiro n'igihugu cya Pologne ngo bazajye bohereza indege za gisirikari mu gihugu cya Ukraine. Ibyo biganiro kandi birimo ko hazoherezwa indege zo mu bwoko bwa MiG-29S, kubera ko arizo abasirikari ba Ukraine bazi gukoresha, hanyuma
Amerika nayo ikazaha igihugu cya Polonye indege zo mu bwoko bwa F-16 zisimbura izo bazaba batanze mu gihugu cya Ukraine nkuko byatangajwe na sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Antony Blinken. Hanyuma izo ndege zikazifashishwa n'abanya-Ukraine cyangwa se igisirikare cya Ukraine kirwana n'ingabo z'Abarusiya ziri muri iki gihugu. Mu yandi makuru kandi ari kugenda zamuka nuko Perezida wa Ukraine Volodymyr yatangaje ko noneho ingabo z'Abarusiya umugambi ukurikira bafite ari ukurasa ku cyambu cya Odessa gituwe n'abaturage barenga miliyoni. Iki cyambu kandi nicyo kinini muri iki gihugu cya Ukraine ndetse kinyuraho ibirenga 70% by'ibisohoka mu gihugu cya Ukraine. Iki cyambu nacyo gifashwe igihugu cya Ukraine cyaba kimeze nk'igihugu kidakora ku nyanja, ibyo bita landlocked countries mu cyongereza, ndetse ibingibi byabakoraho ku rwego rwo hejuru cyane. Iki cyambu cya Odessa kandi ingabo z'Abarusiya zigifashe cyaba kije nyuma y'icyambu cya Mariupol kimaze iminsi mu mirwano, aho ingabo z'Abarusiya zarashe kuri icyo cyambu cya Mariupol ibisasu bikomeye cyane ndetse abaturage bakahaburira ubuzima ari benshi. Mu yandi makuru kandi ari kuzamuka nuko ejo ku munsi wo kuwa mbere hazaba ibindi biganiro bizaba bibaye ku nshuro ya gatatu nyuma y'ibyabaye byahuje ibi bihugu byombi, ni ukuvuga igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Abarusiya. Delegation rero izongera guhura ku munsi w'ejo hanyuma haganirwe uko ibi bihugu byombi byagirana ibiganiro biganisha ku guhagarika intambara imaze iminsi 11 mu gihugu cya Ukraine. Ayo niyo makuru nari ngufitiye kugeza aka kanya, gusa n'ubundi uzajya udukurikirana, kora subscribe batazagira inkuru nimwe izajya gucika, kubera ko ndi hano kugira ngo nguhereze amakuru yose azajya bagezweho ku ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine, aho igihugu cy'Uburusiya cyashoje iyi ntambara uyu munsi ku itariki 6 ukwezi kwa gatatu 2022, mu munsi wa 11 w'iyi ntambara. Komeza kugira ibihe byiza cyane, komeza no kugira umunsi mwiza cyane. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Imana ikomeze kubana nawe.